Welcome to the show, welcome to the channel Broken Mirror Entertainment CLOBmusic.com Qwala Mr. Ansi officially advisor. Igama lohlelo Sphuzani Umdanso Waya Waya. Kulula kakhulu ke wonke umuntu sethubeni lokuthi awungenele umdanso kumnandi. Mawukuthi uhlela lapha ekhaya mhlawumbe uyafisa ukuthi uwenza kanjani? Okay, okokuqala njengamanje ngicela ukuthi uvotele wonke umuntu okhona ngicabanga ukuthi wabonile wonke ama-dancers because was just an introduction. Senze sure ukuthi silanda abantu abaningi sabathatha ey'ndaweni ezahlukahlukene then sababeka la. So nje ubabonile bekhompyutha so nawe lapho mawukuthi uyafisa ukuthi ube kwi-competition, indlela esokwenza ngayo ukuthi wena uzosithumelela amavidiyo wakho awu-3. Ividiyo yakho ya-round 1, ividiyo yakho ya-round 2, ividiyo yakho ya-round 3. Then sikuhlanganise nomunye futhi ozobe asithumelile futhi then mase siyawahlanganisa then mase siyenza njengoba sesenzile then abantu uma sebeyavota thina asivoti cha, abantu abazovota besho ukuthi ubani okumele noma emdeserve-ayo lokuthi awuthole lowo 150 lo ngokuthi nje uyidansele kuphela. So kulula kakhulu-ke njengoba nabo kade bedansa, nawe into okumele uyenze ukuthi wenze njani? Uvote. Ngiyacabanga ukuthi ubabonile okwakho nje ukuthi uchaze ukuthi mhlawumbe i-dance number 1, dance number 2 noma i-dance number 3 usho ukuthi uyena lo obona ukuthi wena uyawudeserve umhlanganiso. So ama-comment sizowanikeza 48 hours. 48 hours loko kubani 2 days. Then emva kwalokho asisawabala ngene emva kwalokho nje. So senza sure ukuthi in 2 days sonke siyavota then mase siyawabala then thina so-announce i-winner. So umuntu owinayo kulula kakhulu ukuthi athole imali yakhe, uyayithola nje ngokuthi asinikeze ama-details akhe. Mawukuthi akanawo futhi ama-details siyakwazi ukuthi simenzele mhlawumbe no-cash send ahambe eyoyikhipha la akakhona. Noma ngabe kuthiwa ukephi nendawo, KZN useGoli ukephi useMpumalanga, wena okwakho nje kulula, thumelela amavidiyo wakho awu-3. Kodwa kwamanje asivoteni, sivotele obani laba okade kuwosingabo banamhlanje. Broken Mirror Entertainment, Sphuzani, siyabonga. Uyayithola ishow ku-YouTube, i-Broken Mirror Entertainment channel Sphuzani. Kunjalo nje bafethu, asisabothaneni sithathe le nto le sise phezulu, kuzoba mnandi. Hala bagged.